friend o share lena ke dilo tsa mkuta mantse ile gore mhla mongwe share lena like the problems tsa ka mogae le di phiri tsa ka tse gore let's say go di banking and stuff the policing tsa ka wa bona gore mo ke bele wena pele and then mo go so and then o tse gore if maybe anything ge intiraganela wena kwana o tshwantsong gore o nkete o ntshwarele magato wa ba and then wa bona like ke first bona ga ke first born ya okay e re ganyane tshwaraganyane o te kwa jwa mama ga wa ile gore go tsere jwa le ka mogotsa ga go tsere go batametsa mo gausa shera le wena lo tsa moghuto o boe gape be wena o emelang le ena so ra gore ntwe ba go botsa yona e go file matla mo eleng gore mhla mongwe o bona o ka re ke tshomi ya gago kapa ke thaka gago so wa kwa mama ga gore go tsera go dira mogotsi motswadi ga go thoma go tšea go dira ka mogora gore ema pele ge nka be go tšere serious mhla mongwe go bontšha gore ga go tšee serious ke eng se e leng gore o naganang gore ga go tšee serious ka sone mpotše sa mathomo tša go tshwana leng okay e re ke re so mama ke kwele a lla gape a re wena o mo reketse on le roll on le don godimo ga dilo tša gage tša go hlapa o lebala le dilo tše e leng gore di berekiswa ke basadi tše dingwe tša dilo why o sa mo fe tšhelete e itšeng gore ngwana ka tsamaya or let's say for example tša sekete o tsamaya wa ithekela dilo tšeo so that gore le ena a tle a kgone go ba a ithutile from mo go wena no honestly speaking dilo tšeo ke di rekile ke di ne di sepa tše 4 tsa Protex and then ke mo reketse le roll on ke mo reketse le Vaseline ya Cosmos ya golo and then le packet yona yo ya di sanitary pads okay re ke ntse ke ditse ka mola ke romela lotse ke bele ka plastic so ke romela ke abetse ke re kopana tšea ke ngwana monyane man ke re tša dilo tše ke offer ke abetse ke mo reketse dilo tša go hlapa ke bona gore o tlo di tšeana since re lwele awa ke etse gore ngwanela o tšere rara maybe o tšere tšela nna ke di botšeng a fetsa o di tšee a mo neetša tsona a mo neetša tsona ke kwa kopana o tla go nna gore mama ke abetse gore yena dilo tše a nyake selo sa go tšwa go nna wa bona ka re okay fine di tlogela le gona still ke dira ke kwa bohloko ka mo ke moreketseleng le Colgate ya Pepsodent ka itse ka di bušetša ka mona ka re re di tšee re di beye ke tlo tsamaya le tsona seabuso mabane ge ke tsamaya ke ya le tsona kua Monday ausela o direla ga botse wa di reka ge le gore ga di nyake di tšee o di beele saeteng o tla ka re ga a bušitše tlhaloganya re a išitše moya fase o tla di nyaka ge e le gore o tlo ba di hloka ka re okay fine re ke dule ke di beile di dule di mo katile wa bona ke bezo ke a boa kudu-kudu go ntse ke kwele site ya mama ga one ke tlo bolela le wena jwale ka ngwana ke ke tlo bolela jwale ka gore mama go dirile mogotsa ga gore something eme ya rena re tlile re kgalema ka thata onkoshiša re kgalema mo e leng gore mma wa ka serate jwatše nna ntho re tlo kgalemelang yone ke a go emelana le mama ga go number 1 wa te tshola that is what I want. Thank you for on challenge la gore te tshola go emelana le mama gago which is true o ka se emelana le mama gago ke o ska dumela batho ba kantle ba nyatša mama gago okay because the more o ba fa nako ya gore o bolele ditaba tše e leng gore mama gago go dira tsona go tša bona is the more ba thoma go aga lehlo go godimo ga gago le mama gago batho ba kantle ba ka se go rate go tshwana le mama gago motho go belege and then ebile ka se dumele mama gago a se ka go direla dilo tše right wa nkwešiša mama gago tshwantšha a tsebe gore ngwana gage and tshwantšha a tsebe dilo tšeo di nyakang go ya ka mokgwa go tšereng jale ka mokgwa tsa gago the best thing ke school okay ntho e tshwantše o considere go dilo tše ke school o se ka lebelela di-materialistic things from the friends whoever but the main problem now it's your mom and wena le ditšhomi tša gago ba tšeo ba beele aside concentrate mo sekolong if ba nna re go fa chance ba kwešiša re go fa chance you are very lucky because o kgonne go te thoba and then o kgonne go dira eng if it was not that
be o tla ba o le ka nngwe tsela but ke kgopela go go fa warning akere this is a warning a re tlo bua mo re butse ke mama ga gore botsa ka gore wena o dira so le so akere ntho ile mama ke kgopela gore fa ngwana ga go chance gore a kry dilo tse di resources tsa gale ka tsela e tshwanetseng or else re tlo mo ruta re tlo mo tšea camp rena setse le active ready yes o tlo dula kwa le camping ya rena until a te kwishishe gore a sena ka ditšhomi a sena ka eng kwa campong ke e leng gore re bula kgopolo tša bana ba e leng gore ga ba nyake go nyaka go kwishisha dilo tša ka mo gae or and le gona ga re dumele motswadi a gatelela ngwana because of a tshepetse gore o tlo bitša rena identical force re tlo ema le ena a re eme le wena le ge e le gore rong so now ntho re tlo e nyakang ngwano a concentrate mo sekolong then if happens that gore re go ka gore go ntse go hloko ka gore go ntse re tsena ka mongakong a la begela le ba bang ka kwa ba maketse nna re fihla ka kwa re eme re nnoši be swantse le ba begetse le gore go tlotla batho bona a ba tsebe until ba roke ke a betso gore gore taba lena e bile very serious yeah a ke kere e bile serious because like le nna mola ke tepotsa ke zamile go mmoledisa mama tsatsing a o no khomolela wa ba ka re okay fine re ke mo tlogele because of a nye go bolela le nna so ka zama ka ditsela tse ka moka gore ke a motsena but wa mona motho a sa go nyaka a go nyake and then le dipolelo tša tsamanya re bolela o proud ba gore eng ke eng o romela batho mo go nna gore ba nkgalefine batho ba dula le nna fase but the same person o romela batho mo go nna yena hatle nkabe a itla le bona be ke tla understand gore ka nnete motho o ne nnete o nyaka go bolela le nna but yena ga mpona o ruile bona motho a go fa attitude a go fa letsogo le letonyang gore bona go a swara okay ke go kwele jwale rena re setseng ka mokgwa gore tlo e tswalela ntho re tlo e dirang bonlo ke a betse o mo rata mama ke a betse o mo rata mama no o fetola ka tsejenyane nngwe ke go botsisa question gore yena ke a mo rata wa mo rata mama but go bodise o bala great man o bala great 10 so wena ka di hempetse kae and we repeat that because of phone as na phone ke ubrai phone ke yone le gore e phone ke le ka October o tlile le ka December jwale ke felice check hona jwang ka ke o tlile le ka December o tlile bona ka December o fetse jwang ka phone o na le phone e leng gore mama o e berekisha mo gae ne ba phela ba e bakile every okay o na le bothata gore ba go restricta from mo phone ge ba go fa phone o swantse o tsebe nako e leng gore o swantse o berekishe go nne nako e swantse o ska e berekishe nkere mem go na mem le class teacher ka e romela dilo ka ga group no rometse textbook no go ke ngwala ka Friday go tsebela ka go ngwala ka essay ya mputa mo ka a o nkere phone ona shile ga no bereka o ye ba ile itswalla go sasa a ka ipatalla because of ke bona ka mogolo ka dileng ka bona ke patella okay go palo patella o mo shitse yona phone then mo restrict ge ile gore mo restrict gore phone a ile yona sekolo a be mo ile gore shala gone then go be le nako di buka and then re ile gore mhlamo because social media e gone go motho go e gone go ba active a ska kry a te gatella too much a fele maybe few minutes nyana eo the research ke go na le nako mo phone go na le di app tse leng gore di a ruta ya ke a tseba ene le mo le ke ile ka re ke bolela le yena le last time ge ke mo fa phone ke ile ka mmotsa ka re ke a betso phone ga botse go ya ka nna a ke dumele o e ka nna sekolong phone o swantse gore o ishia efe mama a go sware le phone nna tshwane ke tseba gore ile ra dumelana so mara o ishile mo 2 months from there thomo tsamana phone sekolong okay angazikhona umbuzo ngifuna ukubuza before ngivale bafowethu any question okay ngiyangikungathi ngikhalela udlumlwana lo ngingathongi lokho umntwana lo uyabona uyazikhulumela and begodwa uyasho ukuthi mama amrata ngwana wa mthata akwa gore mama re o re rata thata ke so go sasa o tsama o tlo ya go lokisha taba phone ke a betso
Okay, fine. Ke tla ipatela phone. And then re fetsa ipatela phone. Ke ne problem ya go nna le coach. A re tlo bua bona go fela one kutla re go tsentshong. A ke ra bona re bolela tsena ba tsela. Okay. Just one phone call. A ke ra bona re tle boleleng. Ena ra mdira sila. Ena re boleleng ga go. Just one call one go go tsela go. O tlo go tsi. O tlo tsama o tlo shifta mo tsama o dila kwa sekgweng go tshwana le bana ba attitude wa go wa tseba go mmakeng. Wa tseba gore jwanong mo ndo tswa ntse tseba go lebella mmao mo tsone mama. Gape le go ntse ka go dira ka mgo ile ngora go mnate ka go. O ronya go bona. Bona go ntse tsere boletse kae re tlile mo go tla go lokisha o kitimtse wena sa batho o kitimtse ka di wo ka po kitigane o monga diketang ka mabotlelo dilo mama o dirile le mabane na ba nna kwa tlile go skola ga re tlile le principal ba nna go ntshirisha ka batho ngere be ke ne go serisha ka batho re ne ke ne ka go bolela taba ya phone ke ne go tsebo wa ke ne ka kamoreng o ntsetše o tsere phone wa ka le dipampiri tsa ke sa di bone ga mona na ke tsere pass a tlo solo go ka re tlo boela ka bona morago le morago bona go bona tlo bolela a bona go bona tlo re tshetse morago na ya go botsa go wa bona we are giving you a strong warning go pa le tshwara ga botsa pele gore mama ga go fa thata nne ke di phone number tsa rena re botsa ene se ka nya go tlotla mama ga mo go rena ka maka ntho e seng bona wa ikushi re tlo checka nna re tlo bona gore go ntse tsetli ha go re feditse wa re kwa ke re tlo bua tlo checka re go dira mo fa attitude dira mo to tlo botsa tlo ga re botsa fela re ka se bule tlo mo ka re go topa re tsamaya okay sifikile khona la magana botse site inza se emotsia la khona sifikile sazokhuluma nomntwana nomama yakhe la khona umntwana bekangafuni ukunikeza umama uthando bekodwa nomama beyangasana themba ukuthi umntwana wakhe usesenguye ngendlela bangakhona ke sizela kuphela ukuthi sizobahlalisa kuhle sikhumbuza ukuthi umntwana umzali nokho umntwana angacindezelelwa ngoba umntwana bekodwa nomzali akathithi umntwana ngendlela efanele ngoba nangabe umntwana uyacindezeleleka naye uzokugcina anikeze attitude phezulu komzali and then bese kubonakala ngasuthi umntwana akahlonipha umzali therefore umzali kose azi ukuthi umntwana akajinyiswa ngomese akagijinyiswa ngamabhodlele umntwana akabethwa ngekatana nomntwana mdazi ukuthi uma nakubethe ngeclub awuzibuyiseleli awujamelana nomama wakho sonke emface because once wajamelana nomama wakho nathi sizokufika sikuthathe sibuyise ecamping icamp yethu seyiready seyiprepared for ukuthi singabathatha abantwana abafana njengalapha asihlali nasichoko sithi sizomthatha sizomonitora until further notice let's asithembeni ukuthi abantwana nasele ba-reach iminyaka engaka 17 years sikajwayele ukuthi naye kosa azenze lokhunye uma abazama ukuthi bangasamthengeli kukhulu bananda bamnikeze bathi khambe uyozithengela nawe esitolo so that ukuthi kube yinjwayelo ngoba nasele ayokureach iminyaka eyi-18 hayi zizokubuya kakhulu lapho-ke thina ehlangothini lethu sesiyayivala reyale bokatere mama okay ukanobuelo